Gospodo, ugled velikih svjetskih listova koje vi predstavljate obavezuje me da vas podrobno obavijestim o bijednom stanju hrišćana u mojoj domovini i opravdanosti oružanog ustanka koji želimo pokrenuti. Evo, gospodo, to je Ercegovina. Odavde, od Dubrovnika dijeli je svega 20 km neravne ceste i 4 stoljeća robovanja u osmanlijskim lancima. Molim vas u njeno ime da joj svojim pisanjem pomognete. Gospodine Ljubi bratiću, kako zamišljate Hercegovinu kad jednom bude oslobođena od Turaka? Čini mi se, gospodine Stilman, da 12 godina drugo i ne radim, nego baš to govorim. Ukratko, želimo da budemo sasvim slobodni. Da Hercegovinu preobrazimo u demokratsku zemlju i prosvijećenu. Evo, na primjer, ove knjige su namijenjene našim prvim školama, kojih su naši ljudi odavno željni. Gospodin Marković vodit će te škole. Oprostite, gospodine Ljubi bratiću, mene zanima politika. Ko će vas pomagati? Zar mislite sami ratovati protiv cijele turske carevine? A zar vi mislite, gospodine Rabion, da će nam Srbija i Crna Gora uskratiti pomoć? Dvije naše zemlje koje su se već oslobodile Turaka. Da će cijela hrišćanska Evropa ostati ravnodušna? Drugim riječima, gospodine Ljubi bratiću, vi se oslanjate na savjest onih koji su slobodni i koji su kršćani. To vam je, blago rečeno, vrlo nepouzdani oslonac. Ali oprostite što vas ovako prekidam. Zakasnio sam na ovaj skup čekajući da dobijem neke hitne poruke za vas. Nadam se da te poruke ne morate kriti pred svojim kolegama. Dozvolite da vas upoznam s gospodom. Gospodin William Stillman, dopisnik Londonskog Timesa. Gospodin Rabion od Parijskog Tam. Gospodin Nemeček, Praške novosti. I gospodin Aldo Lazzaro, Napuljski list Fanfula. Gospodin Matijas Reiner, dopisnik Wiener Zeitunga. Možemo li sada čuti vašu hitnu poruku, gospodine Reiner? Lično sam se zauzeo da ovo saznate na vrijeme prije nego bude neprilika. Gospodine Ljubi bratiću, još danas treba da napustite Dubrovnik. Znači, Austrija mi uskraćuje azil. Do sad vam ga nije uskraćivala. Ali sada kad vaša aktivnost izaziva nemire u Turskoj, odnosno Hercegovini i kad... Nemire? Mi takve nemire nazivamo ustankom, gospodine Reiner. A ustanak tek pripremamo. Vaš ustanak, koji moja vlada i dalje mora tretirati kao nemire, već je počeo. Pogledajte. Jučer je kraj Nevesinja planula prva puška. Šta? Iznenađeni ste, gospodine Ljubi bratiću. Iznenađen? Boljeg iznenađenja nisam mogao poželjeti, gospodine Reiner. Gospodo, sljedeći put vidjet ćemo se negdje na bojištu, u Hercegovini. Ne pucajte na manastirske ovce, đavoli! Ne pucajte! Miću, dopali mi ja. Džabe ti, Irija. Ma ne. Mićo! Mićane! Evo hrvatskih četa. U dobar čas, Musić. Dobra ti sreća, Miće. Daj skloni ga. Gdje si, kapetan? Ne sjedaj, Musiću. Ako si doveo vojsku da se bije, spremi se da odmah udarimo. Stani, kapetane. Dogovorili smo se da čekamo dok se prikupe sve čete. Jesi li ti sam rekao da nam ovaj manastir kost u grlu? Da nam kida vezu sa Gornjom Hercegovinom? Baš zato, kapetane, ne smijemo udariti uprazno. Turčin nas drži na nišanu, a mi njemu ni fesa ne vidimo. Mićo, da smo ono na Nevesinjem čekali da se sva vojska okupi i ti da dođeš iz lijepa Dubrovnika, ne bi Nevesinska puška ni dan danas opalila. To su Kaluđeri. Pokreće ih. Turci
Turci će ih pokrati. To kad Iguman zapomaže. Ljudi! Ljudi! Jeste li hrišćani? Spasavajte svetu braću! Turci će ih poklati! Ljudi! Jao meni do Boga! Bježi, sinko, ne gledaj nesreću! Braćo! Braćo! Braćo, jeste li hrišćani? Jeste li hrišćani? Ne čekajte, kad Turčin tamo sječe kaluđere. Oče naš, iše jesi na nebesjeh, da svjati svja imja Tvoja, da priđe carstvo Tvoje. Sramota me, Mićo, pred ovim narodom da mirno sjedimo i gledamo. Platit će to oni. I to ćemo dočekati. Momci, spremite se! Naprijed! Naprijed! Evala, žestoko je rupio. Uludo je rupio. Izginut će mu pola čete. Ne smijemo ga ostaviti sama. Povedi svoju četu. Ljudi! Svi za mnom! Na manastir! Naprijed! Naprijed! Naprijed, momci! Sjeci nekrsta! Sjeci nekrsta! Naprijed! Naprijed, momci, za mnom! Javi Musiću i kapetanu da se povlače. Mi ćemo za njima. Kapetane! Kapetane, natrag! Mi ćemo vam doći ovoga! Sad ste došli! Natrag, momci! Natrag! Povlači se! Natrag, momci! Natrag! Povlači se! Povlači se! Natrag, momci! Natrag! Joj, Nikola, jabuko, rumeso. Kako ćete, majka, Musiću, Mićo, imate li u četama platna i zavoja za ove moje nesretnike? Zavoj ćemo ti odmah dati, kapetane. Jesi li vidio? 6 mrtvih i 30 ranjenih. Nismo bili dobre sreće. Nismo bili složni, kapetane. Ne može jurišati kad ko hoće, nego po jednoj komandi.
Gospodine Ljubi bratiću, ja sam prisiljen protestirati kod vas. To je nečuveno. Ali zašto protestirati, gospodine Reiner? Dobili smo divan materijal za naš prvi izvještaj iz Hercegovine. Što se dogodilo, gospodine Reiner? Nije vam još poznato da smo do gola opljačkani? Vi ste nas pozvali ovamo. I slobodan sam to reći, gospodine Ljubi bratiću, morali ste se pobrinuti za našu sigurnost. Budući da to niste u stanju, ja sam dužan obavijestiti svoju vladu. O, gospodine Stillman. Zaista nezgodno, dragi prijatelju. Odmah iza granice dočekala nas je neka banda i otela nam novac, trstenje, sve što smo imali od vrijednosti. Petar Arambaš. I dobro da ih je žive pustio. A to je samo Petar Arambaša moglo biti. Jeste li mu rekli da dolazite na moj poziv? Nije vjerovao. Zbijao je šale. Kaže, vi ćete mu oprostiti jer novac što ga uzima služit će dobroj cijelji. Gospodo, sve vaše stvari bit će vam vraćene ili dostojno nadoknađene. Molim vas da ovaj neugodni incident smatrate završenim i... Dobro večer. Gospodine Ljubi bratiću, dozvolite da vam predstavim našu suputnicu iz Dubrovnika. Zovem se Jean Merkus. Možete me zvati Jenny. Odazivam se na vaš proglas i javljam kao dobrovoljac. Može vam samo činiti čast što ste dobili ovakvog dobrovoljca, gospodine. Gospođica Merkus je kći bivšeg generalnog guvernera Istočne Indije. Gospođice, ja sam već pisao svome listu da dolazite ovamo. To je vanredan događaj. Cijela Evropa će samo o vama govoriti. Prva žena dobrovoljac u Hercegovini. Holandska amazonka Jenny Merkus. Lijepo je da si ovdje. Mislio sam da te nikad više neću vidjeti. Kad si otišao iz Rima, danima sam lutala. Sve mi je bilo pusto bez tebe. Otišla sam kući u Holandiju. Nisam ni tamo mogla. Jenny, Dubrovnik je odavde samo 20 kitara. Vratamo. Bude zatišje, možemo se vidjeti. 20 kilometara ili 2000, to je isto, Michel. Hoću da budem s tobom. Jenny, ovdje se gine. Ne možeš tu ostati. Nigdje drugdje ne mogu ostati, samo kraj tebe. Jenny, ljudi su ovdje grubi. Rugaće se. Službeno sam se javila kao dobrovoljac i niko me ne može odbiti. Ostaću s tobom. To mi je jedino važno. Mićo! Još ti dosađuje ova junačica. Hoće da ratuje, a? Ili ja ne znam što ćemo s njom. Ako mi pustiš, mogu ti ja pokazati što ćemo s njom. Neka je s bolnicom, ja ću je odvesti. A ti se spremi na put, odnijećeš jednu poruku. Dobro, Mićo. Peko, dobro mi došao. Zdravo da si, Peko Pavloviću, čevski junače. Zdravo, Mićane. Sablja ti sijala. Koliko si doveo vojske? Tamo su. No da znaš, čoče, nijesmo vojska, no smo dobrovoljci. Ovo više ne smijemo nositi. Kako? Ne šalje vas knjaz? Pustio nas je da dođemo. Pustit će i nove čete dok se okupe. Sva se Crna Gora digla da vas pomogne. Ali znaš knjaza, oprezan je, hoće potajno, da zbog vas ne ugazi u rat sa sultanom. Pomaže Bog, Crnogorci! Turci vas nigdje nisu vidjeli. Ne, vala, tiho smo dolazili, sve na nokat. Ko što si nam javio. Tako je dobro. Oprostite, velečasni. Koristimo zatišje da razgovaramo sa svim vođama ustanka. Naše novine bi željele da... Gospodo, počinite od drugi. Danas imam posla kao svećenik. 2 borca su nam umrla. 2 djece treba krstiti. Gdje je časni križ, Isusati? Da ga nije ko ukrao. Tu mora biti, Dumivane. Ne smije faliti. Evo dinamita, Dumivane. A mi se neki dan ubismo tražeći. Traži ti križ. On mi sada treba. Ne nađeš li ga, sve ću vas na kolac nabiti.
Turcima stiže pomoć. I odmah uzbjeg, pa dalje odavde. Ma šta sam ja rekao, Dumivane? Evo ga. Narode, svi zabije! To dalje od manastira. Ajde! Ajde, bjež narode, ajde! Djede, Turcima stigla pomoć! Pomoć stigla Turcima! Bjež od manastira! Milice treba skloniti ranjenike tamo. Ajde ljudi, dižite se, ajde. Hajde, dižite se. Ajde. Šta misliš, hoće li se Turci prevariti? Hoće. Samo vi jače udrite. Pa sad, sokolovi! Sjeci ga, ne krsta! Sjeci ga! Stanite! Ljudi! Bacili su oružje! Nemojte ih sjeći! Ljudi! Bacili su oružje! Ama dušmane stopu da je bacio! Stanite s tim sabljama kad vam govorim! Što si ti da nama zapovjedaš? Zar ne krsta ispod sablje da pustimo? Čuješ li ti mene? Predali su se! A čuješ li ti mene? Dušmanje! Od sad više nećemo sjeći glave. Ovo više nije gluva hajdučka borba po klancima i noćnim zasjedama. Mićo, ljubi bratiću, ne vrijeđaj stare junake. Oni su znali kako se ratuje na ovome kamenu, ja sam od njih učio. Nikoga ne vrijeđam, kapetane. Ali došlo je novo doba. Mi danas ratujemo pred licem cijele Evrope. Sodoma i Gomora! Braćo zabluđela! Braćo zabluđela! Prorok gospodnji je rekao: izli na neprijatelje jarost svoju i plamen gnjeva tvojega neka i sažeže. A vi puštate Turčina ispod mača osvetničkog i hljeb mu manastirski dajete da jede. Reci ti meni najprije, što si obukao te kaluđerske aljine? Neka ga, Mićo, pusti.
Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju? Pruži ruku iz njedara i strijebi neprijatelja svojega. Ama prekini tamo. Bjež! Braćo, umjesto da se prepirete oko Turskije glava, izaberite sebi komandanta i vojvodu. Vrijeme vam je. Pravo veliš, Peko. Gornja Hercegovina sebi izabrala vojvodu. Vrijeme je da i mi pred jednim kapu skinemo. Ja bi da to bude Mićo. Ne brzaj, Musiću, ne brzaj. I drugi se pitaju. Zašto baš Mićo? Zašto? Oči su mu vidjeli svijeta, pa neka on piše i dalje proglase. Neka tjera politiku. Ali da vodi vojsku, ne? Vala, danas je mudro, vodio je vojsku, kapetane. Ljudi, treba nam vojvodska ruka i jedna komanda. Ali da među nama ne bude prepirke. Pozvat ćemo i pitati sve glavare Južne Hercegovine. Neka i oni odluče. Amin. Manastirska zvona. Vjekovima se ovdje nisu čula zvona. Zvona u Hercegovini. Zapeli. Koji ste? Ovdje je vojvoda Ljubi Bratić. A koji si ti? Sad ja tebe pitam, a ti mi odgovaraj. Dok nijesmo još koji put opalili. Zemlja vas žive dočekati neće. To su oni. Što ćete ovdje? Tražim Petra Arambašu. Aj, ćahujte i primaknite se. Da vas bolje vidimo. Ajde. Tako vas volim vidjeti. Pa veliš, vojvoda si, a? Ajde onda ti, vojvodo, naprijed. Samo ti. Ti ćeš biti prvi vojvoda što je u logor Petra Arambaše stupio. Ali ne boj se, čeka tebe Arambaša. Samo naprijed. Dobar dan, Petra Arambašo. Dobra ti sreća, Mićane. Nemoj zamjeriti što ne skačem na noge da se pozdravimo. Umorile su one jadne pa ih vidam. Neka, Petra. Maro, daj vina, kukala ti majka. Oprdeklio! Slušam te, Arambašo. Jela počeraj ovu našu rajsku pjesmu. Ne vidiš jadan da imamo gosta? Odmah, Arambaš. U tvoje zdravlje, Mićane. Ili te sad moram zvati vojvoda? Zovi ti mene kako hoćeš. No ne pitaš me zašto sam ti došao. Zbog ove rajske pjesme, Arambašo, što si ukro novinarima. Vratit ću, Mićane. Nije sam ja ni plijenio za sebe. Htio sam tebi pomoći. Baš me lijepo pomažeš. A jesu li potrebni novci za ustanak? Jesu, Petre. Da se kupuje oružje, da se nabavlja prah i olovo? Jesu, Petre. Eto vidiš, za tebe ću ja opet na drum. Pa ako dočekam nešto od trgovaca, bit će para i previše. Šta je, Mićane, jesam li što ružno rekao? Mlađi sam od tebe, Petre. I ne mislim pamet da ti solim. Ali znaj da u ovom ustanku pljačkati karavane nećemo. A misliš li ti, Mićane, da se rodio taj koji će meni stati na put i zabraniti da činim ono što sam do sad činio? Ako nema drugog, Petre, ja ću ti stati na put. Ti? Jeste li čuli, sokolovi? Red i zakon stigli u Hercegovinu.
Jeste li se siti nasmijali, a? Ako jeste, čujte me još. Nisam vas cijeli dan tražio samo zbog opljačkanih novinara. Petre, čuj me. Ustanak te zove. Pripasuj oružje pa svi pod jedan barjak. Ovoga puta borit ćemo se složno i svi zajedno, a ne svaki po svom čefu. Ako se ne slažeš sa mnom, zbogom. Ima ih već koji se ne slažu, jer hoćemo mnogo, i slobodu, i zakone, i prosvjetu. Ali sve možemo postići, Petre, ako budemo složni. Sve. Uha, gdje si ti poletio? Bijela kotica! Bješte, kukalava majka! Što ste tu nagrnuli? Hoću u miru da govorim s čovjekom. Mićane. Dragi moj ljubi bratiću, šaljem vam 3 čete dobrovoljaca. Žao mi je što zbog bolesti i starosti ne mogu lično da dođem i učestvujem u vašem ustanku. Neka sreća prati pravdu, neka Bog blagoslovi junake. Vaš Garibaldi. Karlo, ljepšu poruku nisi mogao donijeti. Još danas ću odgovoriti i zahvaliti starome. Vojnici čekaju da ih pozdraviš. Umorni su. Teško su podnijeli marš do ovde. Gospodine Vojvodo! Ima nas dvojica. Kojeg ste zvali? Vas, Vojvodo. Ali mogu i obojici da saopštim. Ovi dobrovoljci što sam ih doveo iz Srbije. Mi smo ti kao neka akontacija. Njegovo visočanstvo knez poručuje. Dalja pomoć sledi kad zatražite pripojenje Hercegovine Srbiji. Kako da to shvatim? Kao vašu šalu ili šalu njegova visočanstva? Što se mene tiče, ja bih to rado uzeo kao šalu, Vojvodo. Ali njegovo visočanstvo je već postavilo i svoju sliku. Evo. Da vam se nađe kad postanete srpska pokrajina. Što je, Peko? Dobre si volje, pa ne htjedo da zanovjetam. I sa Cetinja stigla na dlaku ista poruka. Veli knjaz, pripajajte se Hercegovci Crnoj Gori. Ali ne posla sliku, no punu vreću crnogorskih grbova. E sad, kad bismo ih htjeli, kojem carstvu da se privolimo? Obojica uprla da šire svoju vlast. Pa ti sad, ajde, udovolji im. Što ćeš učiniti, Mićo? A šta mogu? Ako nisu bez duše, oba će nas knjaza i dalje pomagati. Pa ako Bog da te se borba dobro završi, sami će Hercegovci odlučiti šta će biti s Hercegovinom. Kapetane. Gospodine Vojvodo, legija stranih dobrovoljaca u Hercegovini stavlja se pod vašu komandu. Pod oružjem su garibaldinci, dobrovoljci iz Njemačke, Francuske i Engleske i 1 dobrovoljac iz Holandije. Ukupno pod oružjem 201 vojnik. Velimir Kostić, poručnik iz Kragujevca. Postrojena je četa dobrovoljaca iz Srbije. Vodnik Miroslav Hubmajer iz Ljubljane. Četa dobrovoljaca iz Slovenije, Hrvatske i Dalmacije očekuje vaša naređenja. Vladimir Petrović Kuznjecov. Pod mojom su komandom dobrovoljci iz Rusije, Poljske i Češke. Braćo, odasvud ste stigli iz mnogih zemalja, ali sve vas je ovamo donijela jedna plemenitost, jedna nesebičnost hrišćanske Evrope. Ura! Lijep ste govor održali, gospodine Vojvodo, ali kao da ste zaboravili šta je mene donijelo ovamo iz nesebične hrišćanske Evrope. Nisam zaboravio, Jenny. Ne znam, ne vidimo se po nekoliko dana. Jenny, govorimo ozbiljno. Ima mnogo posla i to je sve. To nije sve. Jutro sam htjela pobjeći.
Pobjeći? Nisam više mogla. Sve onako kako si ti govorio. Maširanje po ovom kamenju ubija. Nemam se gdje umiti. Spavam na slanu. Zašto ne sjeđeš u Dubrovnik? Sramota me. Kad svi ovdje mogu izdržati, čak i ove žene. Što ne bih i ja? I izdržat ću, dođavola. Samo obećaj mi da me nećeš ostavljati sam. Obećajem. Oprostite, gospodine vojvodo. Ne želim biti suviše alarmantan, ali ovdje vlada mišljenje da će način na koji vi vodite ustanak biti katastrofalan po vas. To je ozbiljno, vojvodo. Kažu da niste umjeli s ljudima, da ste od početka krivo počeli, da se u Hercegovini ne mogu ostvariti vaše političke zamisli i da nećete ovdje ostati do kraja. Ali, ako me saslušate, možda se nešto da učiniti. Dakle, gospodine Reiner? Gospodine vojvodo, ja sam naravno prije svega novinar. Ali ovaj put, s vašim dopuštenjem, ja vam prenosim jednu sasvim službenu poruku moje vlade. Nadam se da mi to nećete zamjeriti. O, naprotiv. Veoma smo zahvalni Austro-Ugarskoj vladi što je omogućila da preko njenih zemalja stignu strani dobrovoljci i ostala pomoć. Eto, o tome se baš radi. Mi smo spremni da pomognemo mnogo više, vaš ustanak i osobito vas lično, uz uvjet... Nadam se, gospodine vojvodo, da ne moram posebno naglašavati kako u politici svaka pomoć ima svoju cijenu. Gospodine Reiner, bolje ćemo se snalaziti kad sve karte budu na stolu. Vrlo dobro, molim. Dakle, ponuda. Prvo, vi biste bili predviđeni za predsjednika autonomne hercegovačke vlade. Drugo, vaš pokret uživao bi svesrdnu pomoć Austro-Ugarske carevine. I sve to naravno uz određenu cijenu. Koja je vrlo prihvatljiva, što je više sasvim prihvatljiva. Potrebno je samo da vi lično na čelu jedne grupe hercegovačkih prvaka što prije krenete u Beč i tamo zatražite da kraljevina i carevina Austro-Ugarska zaštite pobunjene krajeve u Hercegovini. Dakle, tako. Želite da nas okupirate? Smišljeno ste pomagali ustanak da se razmahne. Ali samo zato da svima kažete. Tu balkansku klaonicu možemo samo mi smiriti i srediti. Pardon, oprostite, gospodine vojvodo. Nemojte nagliti. Meni je žao, ali moram vas upozoriti da bi vaše odbijanje moglo imati vrlo neugodnih posljedica za vaš ustanak i vas lično. Dalekosežnih posljedica. Razmislite. Možete mi javiti. Nemam što da vam javljam. Rekao sam vam sve, gospodine Reiner. Slobodno možete obavijestiti Beč. Mi se nikad nećemo složiti s tim da vi dođete, da nas zaštitite. Dobar dan svim junacima i strašljivcima, vojvodama i vojvodskim prišipetljama. Svi se za slobodu i narodno dobro borite, a na svoje džepove i stomake mislite. Za vlast se grabite i tuđe udovice čekate. Bog vas, hercegovački, blagoslovio. Dobra ti sreća, Rambašo. Ako si radi pljačke, vraćaj se odmah na drum gdje prolaze Turci i trgovci. Nema na drumu ni Turaka, ni trgovaca, moj vojvodo. Sve navatalo straha od vaše nevesinske puške. No primajte pod svoje skute poštenu ajdučku četu. Valjat će vam, ako bude do bježanja. Lakše bi se s tobom pozdravio, Petre, da nijesi na konju. Skidajte bez konja. Što čekate, kuklavi majka? Beko junacino. Dobro nam došao, Petre Arambašo. Ničane. Na sve strane govore ljudi da spremaš hercegovačku vladu i da ćeš ti biti predsjednik. Ja predsjednik? To su prazni razgovori, Petre. Tako velim, mogu ti biti ministar od blagajne. Valjda sam ispekao zanat posle toliko gajdukovanja, a? Dobar dan i vama, gospodo i evropska. Opraštajte za onaj susret na drumu. Pogreši i cijela država popljačka ljude, kako neće živ čovjek. No sve vam vraćam ko što sam obećao. On da vraća stvari. Da nije bolestan, Bože jedini. Mičane,
Evo mojih hajduka, ko što si rekao da dođemo. A evo i nešto dobrovoljaca. Istina, dok su riješili da pođu, morali smo ih malo potjerati. Pa boga mi neku kućicu potpaliti. Znači, ono je tvoje viteško djelo prije neki dan. A što ćeš, Mićane? Došao ja u selo pa kaže da se svaki kućnjak posla mane. Pa da uzme hljeba i oružje i učetu da se kupi brže. Oni kukala i majka, no sjede i griju stražnice. Petre, jesi li poludio? Nijesam, Mićane. Eno ih 20 u moje četi. Jedva čekaju da udare na Turke. Je li tako, sokolovi? Tako je, Arambaš. Kako si to smio da činiš, Petre? Zar je ovom narodu malo turskog zuluma? No ćemo ga i mi paliti. Dugo si bio iz Hercegovine, vojvodo. Pa si zaboravio kako se ovdje ratuje. Nije to ni prvi ni zadnji put da koje selo zapalimo. Nije prvi put, kapetane. Ali zadnji jeste! Ko još jednom na selo nasrne, odgovarat će, tako mi Boga, ko da je najveći zločin učinio. Šta ti njesi naučio, Danilo? Hajde, bježi odatle. Kosta Simić. Ja sam. Da vidimo tebe. Ti si Volji Simiću. Daću ti dobru ocjenu. Ali još moraš učiti. Jesi li razumio? Ja sam. Hajde. Krivokapić Jovo. Stani, Učo. Pa ne valja ti radnja ni nauka. A što, Harambašo? Ovako će jednog dušmana pogoditi, a 3 promašiti. A kako da im bolje pokažem? Sad ćeš vidjeti. Djeco, otvarajte oči i pamtite. Lako je tako, Harambašo, kad priđeš. Ja ovako i dušmanu priđem. Markoviću. Učiš li ti ovu djecu još čemu? Ne, vojvoda. Pa zašto smo onda donijeli onolike knjige iz Dubrovnika? Nema više ni tih knjiga, vojvodo. Popušene su. Šta? Raja ih je popušila. Pa. Popuši, kukala i majka. To su crnogorski glasnici. Kud letite, vratove ćete polomiti. Gde je vojvoda Peko Pavlović? Nosimo mu hitne glase od knjaza sa Cetinja. Ljubi Bratić hoće ličnu vlast, braćo. Sprema austrijsku okupaciju Hercegovine kako bi postao predsjednik vlade. To je nemoguće. To oni ne smiju. Čekaj. Nemam šta čekati. S izdajnikom valja odmah. Drži jezik, kapetane. Nemoj, Miću. Znaš li šta govoriš? Ja izdajnik. Odavno si se ti slizo s Austrijom i iz nje si doletio preko Dubrovnika. I od prvog dana počeo si da se namećeš, da igraš vođu ustanka. A mi smo ga počeli, mi, goloprsi, dok si ti sjedio u Dubrovniku. Ne griješi duše, kapetane, dok sve tačno ne izvidimo. Šta da izvidimo, Peko? Šta da izvidimo? Sad ja tebe pitam, a ne ti mene. Imam pravo na to. Jedan smo drugog iznosili kad bi rana dopanuo. Odgovara jasno. Šta je tu istina, a šta laž? Ama šta je tebi? Kakva je istina? Daj ovo. Odmah ću vam sve objasniti. Peko, ti mu vjeruješ? Vjerujem, kapetane. Ne vjeruj, vojvodo! Ne vjeruj Antihristu! Uzmutio je narod u miru njegovom. Sve što su djedovi naši činili, njemu nije bilo dobro. Junacima je branio da krvnog svog dušmana sjeku. A u hram ovaj sveti, u koji je samo kaluđerska i ajdučka noga stupala, doveo je naložnicu svoju.
I zato sam cijeloj vojsci govorio da se kloni njega, Antihrista, i da dušu svoju čuva. Još više, ja koji sam otac duhovni ove raje. Ti si Kopile. Arambašo. Koje ovaj manastir primio i čuvao da pakosnu svoju dušu ne iskažeš pred narodom. Ali ona nije odoljela. I evo, iskazala se. Gospodine Reiner, samo trenutak. Nadam se da ne poričete. Autor ove informacije ste vi. Ali samo u najboljoj namjeri, vojvodo. Samo da vam pomognem. I mislim, unatoč svemu što se desilo, da sam vam pomogao. Gospodine Reiner, upozoravam vas da nije čas za šaljiva mudrovanja. Srpski knez vas ne trpi. Crnogorski knjaz još manje. Vide u vama rivala. Vaša je jedina šansa da se oslonite na Austro-Ugarsku monarhiju. Gospodine Reiner, meni je te podle igre preko glave. S mjesta ću odrediti 2 pratioca. Oni će vas najkraćim putem odvesti do austrijske granice. Ali, gospodine vojvodo, vi ne mislite na posljedice. Moja će vlada promijeniti stav. Možda će čak propustiti tursku vojsku koja traži prolaz kroz naše luke. I znajte, ako ikad više provjerite u Hercegovinu, može vam se desiti samo jedno, da vas proguta pomrčina. I otac se moj u ranijim ustancima na oružje dizao. I kod svaka sirotinja tukao za slobodu i hljeb. Ali takvi ko ti, kapetane, hitri za slavu, i takvi ko ova napast plitka na pameti, vukoše svaki na svoju stranu. Nesloga je kopala grob ustancima, a raja uzaman prolje krv. Kuću mi Turci spališe i sve pobiše. I na oči moje nabiše mi oca na kolac. Zato sam ajdukovao, ne mareći za knezove i glavare. Pljačkao sam i sjekao i palio i tuđe žene prevrto. No jedna riječ je trebala da se tog ludo posla mane. Riječ sloga. Izrekuju je Mićo Ljubibratić i ja sam došao da slogu činim. Zato vam velim, ubit ću ko psa svakog onog ko razdor i neslogu sije po Hercegovini. Šta ćeš ti ovdje? Bojiš se, a? Znaš li ti da se vojvoda ne smije bojati? Ni danju, ni noću. Ni livora, ni jatagana. Pijan si. Šta tražiš u mojoj sobi? Sad ćeš odmah vidjeti što tražim. Vezujte ga! Ne! Natraga ko imate trunke pameti u glavi. Ilija! Uzalud zoveš. Na njegovoj glavi tolika je rupa da bi crna prolećela čavka. Vezujte ga! Što čekate? Kapetane, znaš li ti, čovječe, šta činiš? Znam. I nisam slijep ko drugi te ne vide izdaju. Zato ću te vezati i protjerati iz Hercegovine, ko što knjaz poručuje. Pokaj se pred odlazak, Mihajlo Ljubibratiću. Grijeh je tvoj veliki. Izdajući otadžbinu, izdao si... Stoj! Šta činiš, kapetane? Kapetane, ti baš tjeraš svoje, kukala ti majka. Ne, Petre! Ne pucaj! Šta je tebi? Ti ga braniš? Na mene digo ruku. Ja ću se s njim obračunati. Ostavite nas same.
Ćeš ti da pucaš umjesto njega, a? Na. Na, pucaj. Pucaj! Ne treba mi život koji mi ti poklanjaš. Meni ne treba tvoja smrt. Nisi ti, vojvoda. I nikad to biti nećeš. Skočio sam ti za vrat! Morao bi me ubiti! Kapetane! Čekaj, stani! Nije to sve! Nije samo da nisi pravi vojvoda, no si opet pokazao da samo na svoju slavu misliš. Nisi dao da me ubiju jer hoćeš da te hvale kako praštaš, da svi o tome govore kako si plemenit! Kapetane, mislio sam da se objasnimo kao ljudi. Ali ti od zavisti i mržnje nisi više kadar da vidiš istinu. Uzalud je s tobom govoriti. Izlezi odavde! Idi! Ja sam od ovde. Tu nam je škola. Mićo, cijelim putem mislim. Pođi i ti u Dubrovnik. Bićeš 4-5 dana odsutan, duhovi će se smiriti. Bojim se za tebe. Baš sad moram biti ovdje. Ovo je opasnije od Turaka. Čete su pune otrova. Kapetan i onaj ludak u mantiji svašta govore o tebi. Kako si pretendent za neki kneževski položaj u Hercegovini. Ti da budeš knez. Nažalost, sve je više takvih pričanja. Kako će se sve to svršiti? Ko zna. Čovjek se najteže pere od sumnje da je vlastoljubiv. Ali to ćemo još vidjeti. Sretan ti put. I čuvajte se Turaka. Žurit ću se. Topovi navodno već čekaju. Samo da predam novac. Jenny, čuj me još jednom. Ako cijena bude prevelika, odustani. Mi od tebe ne možemo tražiti da spiskaš cijeli To je metak. moja stvar. Doviđenja. Doviđenja. Ajde, kreni, Nikola. Neka svi stanu. Dobro, vojvodo. Zastanite, ljudi. Sačekajte. Stanite, ljudi, spustite ranjeni. Odmorite se. Stanite! Stanite! Stani! Stojte! Stanite! Mićo, dolaze Turci. Pale i ubijaju sve pred sobom. Koji Turci? Odakle? Čula sam da su poslati direktno iz Stambola. Ima ih preko 20.000. Vojvodo, popri se samo tu na brijeg. U stopu nas prati jedna njihova četa. Jenny, jesi li dobro obavještena? Iz Stambola dolaze. Da, Austrija ih je ovamo pustila kroz svoje luke. Rainer mi je u Dubrovniku rekao da si ti odbio njihove ponude i da si ovo mogao da očekuješ. A gdje su topovi? Tu, u kolima.
Milice! Kud ste vi pošli po ovom vremenu? Idemo u Crnu Goru, gospođo. Nosimo ranjenike u sigurnost. Ilija! Nikola! Uzmi najbolje konja pa što brže do vojvode Peka. Reci mu da stižu Turci. Dobro, vojvodo. Ilija, idi s ljudima na brijeg i ne daj toj turskoj četi da nam priđe. Vladimire Petroviću, pođi s topovima i kako stigneš u manastir, uzmi da ih montiraš. Gospodine vojvodo, ja bih s vašim dopuštenjem ostao ovdje, dok zadržimo Turke. Topove ću poslije, meni ne treba mnogo vremena. Dobro, prijatelju. Polazite. Narode, krsti tvoj 4%. Ajde, svaki koji pušku ima. Valja nam dušman u brk pogledati. Hajdemo, braćo, naprijed! Hajmo, braćo, stanema! Ovo naprijed, stanema! Jedan, otpravi nejači topove u manastir. Kako ti kažeš, vojvodo? Ajde, narode, za mnom! Kad ratujem u Hercegovini, ovoliko ih moje oči još nisu vidjele. Peko! Peko! Odi, Dermićane. Čudo od Turaka. Da sam pijan, rekao bih, vidim petostruko. Al trijezan sam, kukala mi majka. Putem se pobismo s njihovom prethodnicom. Rus dolje sklapa topove. Kuznjecov. Vala će nam uskoro trebati. Pogledaj, čoče, nose spremu i oružje kao da su na Rusiju krenuli. Je li bilo kakva dogovora o rasporedu četa? Riješili smo. Neka se sve čete pritaje noćas u Klisuri. A izjutra, kada Turčin krene dalje, udarit ćemo pa šta Bog da. Tako mi Boga, knjazovi glasnici. Ko je dobro, ljudi? Vojvodo, vijesti od knjaza. Peko,
Šta ćeš učiniti? Što ću učiniti? Kakve su to tajne? Dajte sve na vidjelo. Musiću, pročitaj svima. Vojvodi Peku Pavloviću. Budući da me hercegovački glavari nijesu poslušali da uklone Mića Ljubibratića, obustavljam im pomoć. Tebi naređujem da se odmah vratiš sa svijem našijem četama u Crnu Goru. Knjaz Nikola I. Peko, pušti me sad, čoče. Mićo Ljubibratiću, ako si častan čovjek i Hercegovac, iz ovih će stopa otići kud bilo, preko granice, samo da te nije ovdje. Crnogorske nam čete sad trebaju ko hljeb. Ja ću otići kad to bude trebalo. I kad to svi zajedno odlučimo, a ne samo ti, kapetane. Peko. Tebi je naređenje upućeno. Šta misliš činiti? Pogledaj dolje pa ti ne moram odgovarati. Zar mogu sad da vas ostavim? Kad dušman kao da iz trave niče. Mićo. Ona sprema koju nam je Garibaldi poslao još nije stigla. Znam, neće ni stići. Ma kako? Austrija je zatvorila granicu. Hajde, Karlo. Vojvodo. Vojvodo, ja opet došao za priču. Ali moram. Slušam te, Kostiću. Čujem da je crnogorski knjaz naredio povlačenje svojim četama. Srpski knez je to naređenje poslao još pre 3 dana. Šta? Nisam teo da te gnjavim, jer mi smo odmah odlučili da ostanemo. Ali kad je već počelo da se kotrlja, bolje sve da znaš. Kako vam je to naredio? Njegovo visočanstvo je poslalo glasnika. Ne želi više da pomaže lične planove vojvode Ljubibratića. Naređenje usmeno. Ukoliko odmah ne napustimo Hercegovinu, vojni sud. Hvala ti, Kostiću. Nema na čemu, vojvodu. Vršim dužnost. Jenny, sjutra će ovdje biti strašno. Ni muškarci neće izdržati. Možeš se još vratiti. Radije mi kaži što se danas opet dogodilo. Vrati se. O tome neću ni. Što se dogodilo? Mnogo se dogodilo. Morao bih zapravo da napustim Hercegovinu. Da odeš iz ustanka? Da. Ti si malodušan, kako da odeš? To može samo slabić. Michel. A možda je to hrabrost. Sad više ništa ne znam. Možda je to jedini način da se izbjegnu nove neprilike. Ali još ne mogu. Još nisam ovdje sve obavio. Ali Michel, ti si živio za ovaj ustanak, ti si u njemu. Sutra je boj s Turcima. Odlučni boj. Ako ga dobijemo, osnovat ćemo skupštinu cijele Hercegovine. Svoju vlast pred narodom i svijetom. Tek onda ja mogu da odem.
Za 2 sata bit će ovdje. Jesu li svi stigli u zasjede? Neki još nisu, Mićo. Svakog časa ih očekujemo. Kapetan? Gdje je poručnik Kostić? Valjda u svojoj četi. Poručniče Kostiću! Ej, tebe zovu. Čuo sam. O, Kostiću! Lepo je Srbin biti, ali teško. Poručniče, mi ćemo propustiti tursku prethodnicu. Ti je dočekaj. Razumem, vojvodo. Vuko, razglasi vojnicima. Danas ne smije ni jedan omanuti. Kogod je krenuo da gine za slobodu, ima da valja za petoricu. Razumijem, vojvodo. Dela sad poteci. Ajde. Svirajte, kukalava majka. Ko da znate da vam je pred glavu. Što si izvidio, sokole prdeklio? Ko je dobro? Nije dobro, niti mu se nadaj. Kapetan i Kaluđer opraviše 2 barjaka vojske kućama. Nije sad vrijeme za rakiju. Čavole, če si vidio? Ispod peći na Arambašu. Odmah sam potegao da ti javim. Prethodnica. Ajde na mjesto. Sretno. Pazi ovamo. Slušaj. Kad vojvoda udari na glavninu, mi ove buzdovane uzimamo na svoju dušu. O ime Oca i Sina i Svjatago Duha, amin. Vi krenuli sa Megdana, a ni puške nijeste isturili, kukalava majka. Hvala i sramota je, Arambašu, što odlazimo. Ali rekoše nam, ne borite se za vlast Mića Ljubibratića. On služi Česaru, rekoše. To vam reče kapetan i ovaj balegar manastirski. On je Arambaš. Ti si zaboravio moju riječ. Smutljivče krastavi. Ne brani Antihrista. Pokaj se. Ne.
Kršćani. Vatra! Osvetimo Kosovo! Čekaj! Stoj! Ostav! Šta je bre? Bre, poručniče, pa di si potego Kosovo? Od kad smo ga osvetili? Bježi, Vuko! Vladimire! Pali! Na mjesta! Ogoj! Vladimire, bolje gađa jadite ne znali. Hoću turski barut da potrefim. Razumijem, vojvodo! Požuri, đavole! Spremno je, vojvodo! Pali! Agoj! Agoj! Pomisli, na primjer, da nam je knez naredio da se vratimo. Pa što odmah ne kažeš, sunce ti poljubim. Dobro si mi pomenuo njegovo visočanstvo. Aj, probaj još jednom, pa nek je sa srećom. Aj! Aj, Bož pomozi. Srbi! Napred! Za inat! Evo sada iduci! Naprijed! Vladimire, ruka ti se pozlatila. A sad ko je Crnogorac? Naprijed! Naprijed!
si ranjen? S Turcima u ruke! Izvucite nas! Naprijed! Dajte nas, braćo! Dajte nas, Turcima! Turci bježe. Markoša, čuješ li? To je pobjeda, pobjedili smo. Mićo! Stani, kapetane! Pljuno si na slogu i ruku na svoju braću digao. Arambašo! Uzimam i tebe na dušu, kukala mi majka. Neka se potomstvo gnuša tvoga ima. Braćo, dogovorili smo zakone i proglase. Ostaje nam da ovaj skup proglasimo za Ercegovačku skupštinu. Pop Bogdan je najstariji među nama. Neka on kaže svoju riječ. A što ću govoriti, Mićane? Treći je dan kako vijećamo. Braćo, ako ste za skupštinu, ustajte na noge. Vrijeme je da se zakunemo. Neka svak skine kapu s glave. Zaklinjemo se zemljom koja nas je rodila i koja će nas opet u svoja njedra primiti. Zaklinjemo se mukama našim pred okom Božim, da ćemo red i zakone o kojima ovdje zborismo čuvati i da ćemo ovu skupštinu priznavati kao jedinu vlast Ercegovačku. Kunemo se! Pomagajte, braćo! Pobiše nas Turci! Fataj toga, Janko! Ne daj mu puške isturiti! Janko! Janko! Što je? Oče Bogdane, da kažem ja nešto pa ako valja. Reci, vojvodo Bačeviću. Braćo, ostade nam još da izaberemo predsjednika. Nam bit će prigovora iz Beča, iz Beograda i sa Cetinja, a i među nama. Ali ja sam zato da predsjednik bude onaj koji je za sve ovo danas najviše učinio. Mićo Ljubibratić. Da, to je dobro. Šta misliš ti, Peko? Mi smo za Mića. I ja sam za to. Predsjednika treba izabrati. Ali ne mene. Ja odlazim iz Hercegovine. Ne mogu. Mićo, što govoriš? Nemaš kud da ideš, Mićane. Sada više ne. Tukli smo Turke, pobili izrode, u svemu se složismo. Nemaš kud da ideš. Braćo, ne odvraćajte me. I sami znate, ostanem li,
Biće opet nevolja. Kako ću da razbijem zle glasine? Kako da spriječim da se novi crv sumnje ne začne? Kako ću da dokažem Beogradu i Cetinju da ne pružam ruku za ličnom vlašću? Dokazat ću to jedino ako odem odavde. Sad, kad smo sve ovo postigli i kad možemo složno stati pred svijet, sad mogu otići. Ima u tome istine, Mićo, što govoriš. Ne bismo bili mudri da pred tom istinom oči zatvaramo. Zato nam valja dobro prosuditi, jer svi osjećamo koliko je to velika žrtva. Žrtva koju živ čovjek može prinijeti samo otadžbini i slobodi. Je li riješeno? Da. Kada odlaziš? Sjutra. Ja ću pratiti ranjenike u Crnu Goru. Tamo mi javi gdje si. Braćo moja, okolnosti mnogo jače od moje dobre volje u dužnost mi nalažu da se s vama rastanem. Ja se dakle uklanjam do povoljnije prilike, a vama, mila braćo, mogu pokazati samo jedan put kojim valja da udarite, jer samo taj vodi našem oslobođenju. Svaka lična strast neka umukne i jedino sloga i jedinstvo neka budu u vašim srcima. Junački se borite pod upravom novijih vojvoda, kojem srdačno želim da ne nastupaju na prepreke na kakve sam ja nastupao. Za hrabre prijatelje naše, koji izdaleka dođoše da s nama dijele zlo i dobro, ostaje mi samo jedna molba. Da ne odustanu od plemenite cijeli koja ih je k nama dovela. A sad da se pozdravimo. Zbogom, braćo. Zbogom. Vrati nam se, vojvodo. Dođi nam opet.